Da li ste znali da su ajkule imune na sve poznate bolesti? Da li ste znali da je smrtonosna doza kofeina oko 100 šoljica kafe? Da li ste znali da mozak proizvodi struju dovoljno jaku da napaja sjelicu od 10 do 23 V? Da li ste znali da mačke troše 30% svojih budnih sati dotjerivajući se? Da li ste znali da gnijezdo beloglavog orla može biti teško i do 2 tone? Da li ste znali da je jezik plavog kita velik kao prosječni azijski slon? Da li ste znali da ananasi ne rastu na drveću? Da li ste znali da je kompanija Samsung kada je bila osnovana počela prvo da se bavi voćem i povrćem, a tek onda elektronikom? I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, ostavite like, share i subscribe i naravno vidimo se u nekim sljedećim videa. Ćao!